I Argentina Gidžić, Romnyi Biandi po Cosmeto, Canavacarel Cotarpiro GDP, Deliagate Savorengo Ilo. Laki istorija šunde but Edermanu šape, TV, radio stanice, sadžikav o Evropaku parlamentu. My grandfather loved Diego Maradona. He always said he's Rome. On my naming day, there was a football match between Yugoslavia and Argentina. Since Argentina won, I was honored to be named Argentina rather than Yugoslavia or Maradona. Ivković i drugi put brani 11-terac koji je izveo Diego Armando Maradona. Akava mečo fajmaka i paglalaki bahte dživdimaski. Ando maripepo Kosovo, milja i njašela i njavarde šohtoto, taj milja i njašela i njavarde šinjato berš, sarvima i palalđika i sasi našelutni taj istanardi, butvare so hasarda. Omaripe po Cosmeto vilokana saslake dešujek berš. Najbut so očilo saro risparipe polako čavrikanipe, so tatarelako ilo. To je bio jako topao dom sa puno članova, puno dece, roditelji koji rade, deca koji se školuju, čuvaju se sami, idu sami u školu, vraćaju se sami rade domaće zadatke i plus pomažu roditeljima. Prinđardos i katare dokumentora kaj nazale Roma škalije Egipćaja, mudardile taj nakle jašin de katare Albancura palalo semnoseripe kumanovske hačerimasko, ando juno je miljenja šelanja vardešinja te beršesko. Ti Albionci su bili naše komšije. I mi smo sa njima super živjeli. Mi nikada nismo imali neki konflikt ili neku reč diskriminacije ili bilo šta. Mi smo se super slagali. Oni su došli, bili su besni, ali ja im se zahvaljujem i dan danas zato što su ipak ostali ljudi, divni ljudi, koji su nam dali šansu da živimo. Rekli su nam da imamo 2 minuta da odemo i mi smo otišli. Za svega 2 minuta mogli ste da spakujete pokus? Za svega 2 minuta poneli smo jednu torbicu sa dokumentima, utovarili smo se u traktor i otišli. Mi nismo imali vremena da se pakujemo, mi nismo želeli ništa da ponesemo, samo da izvučemo žive glave. Jedan deo izbjegličkih dana proveli su u Nišu kod Argentinine tetke. Kako kaže, ne pamti po dobru ovaj deo svog života. Nas su ovde ljudi iz ove mahale, iz ovog regiona zvali Šiptari, zato što smo bili izbjeglice sa Kosova. Govoriš o Romima? Govorimo o Romima, da, ovde, u ovom prostoru, u ovoj mahali. Znači i od svojih ste doživljavali neku vrstu diskriminacije? Da, od naših. Institucije nam nisu pomogle, nažalost. Jedino je tu bio Crveni krst koji su nam dali neke šerpe, neko posuđe i obuću i to je bilo sve za tih 3 meseca. Gidžićevi su se 3 puta vraćali i odlazili iz svog zavičaja. Prolazna stanica u beskrajnom potucanju bio je izbjeglički kamp u Bosni i Hercegovini. Sinulo se sunce. Kad smo mi stigli tamo, osjećali se bezbedno i tamo smo ostali 10 meseci. I tih 10 meseci su bili tako dobri, tako mirni. Od svega smo se odmorili i to je bilo 10 najlepših meseci u mom životu. Mnogo smo se lepo slagali, imali smo razne aktivnosti, kurseve engleskog jezika, nemačkog jezika, kurseve za šnajdera, za frizera. I tu je bilo toliko omladini, svi smo se lepo družili, nikad se nije čula loša reč među nama. To je ostavilo jako dobar utisak na mene. Kasnije se ispostavilo da će upravo znanje engleskog jezika biti ključno za Argentinino sazrevanje, upoznavanje sa predstavnicima međunarodnih organizacija i konačno zaposlenje u čuvenom kampu Ujedinjenih nacija za izbjeglice Rome na terenu rudnika Trepča, gde je više stotina korisnika doživjelo trovanje olovom. Junakinja ove priče posredovala je kao prevodilac između stranih misija i pripadnika romske zajednice. Ja i moja sestra smo za 3 meseca uspjeli da naučimo engleski jezik. S obzirom da je projekat engleskog jezika bio pod švajcarskom vladom i oni su obećali da svaki Rom koji prođe kurs može da dobije zaposlenje sa nekom nevladinom organizacijom.
kao što smo ja i moja sestra dobile posao. Počeli smo da radimo na malom projektu u enklavama na Kosovu, gde smo ženama održavale časove higijene i delili higijenske produkte. Onda se kasnije posao proširio na celoj teritoriji Kosova i nažalost kreirao se taj UN kamp koji je bio u Severnoj Mitrovici, izgrađen na deponiji Trepče, privremeni smeštaj za 45 dana za Rome, izbjeglice, koji su živjeli na drugoj strani, na južnoj strani Mitrovice. A nastavio da postoji punih 10 godina i više. 12 godina. 12 godina. Koliko si ti bila vezana za taj kamp? Koliko dugo si radila u tom kampu? Ja sam radila svaki dan u tom kampu. Kao posljedica trovanja olovom, žene su rađale decu koja su Tako je. sa posebnim potrebama oštećena. Svako dete koje je bilo i začeto u kampu je bilo rođeno sa oštećenjem mozga ili nekim drugim zdravstvenim problemima. Uglavnom su problemi bili usporen rast i razvoj. Usporen rast. Ja znam jedno dete, zvao se Albert, koji je imao 7 godina, on je bio beba u kolevci. Izgledao je kao beba od 3 meseca. Dok je njegov brat patio od bubrega. Dete malo koje je išlo na dijalizu. Upravo zbog toga su žene pokušavale da krišom abortiraju. I uvek su završile u bolnici. Jer ne znamo ni sami šta su uzimali. Bilo je to slučajeva izbeljivač, eksencija. Mislim, to je pokušaj samoubistva. Na taj način su pokušali da prekinu trudnoću. Oni ne da bi samo uništavale bebe, da oni su išli do toga da i sebi unište život, samo da ne bi rodili još jedno bolesno dete. I kada bi završili u bolnici, ozdravili, vratili se kući, njih bi muževi pretukli. Bilo je puno slučajeva, pošto sam ja svaki dan provodila tamo. Vidim žene, modro oko, osečena usta, posečena usta, modre ruke. I uvek pitam šta je. Uvek su pokušavale da nađu neki izgovor. Pala sam, udarilo me drvo dok sam seckala drva. Povredila sam se, ovo ono, ali ja sam zapravo znala šta je u pitanju. I čak je jedan muškarac u mom prisustvu pokušao da pretuče svoju ženu, gde sam ja odmah obavestila policiju. Policija je došla, privela je tog muškarca. Ja sam navela još nekoliko njih, muževa onih žena sa modricama. Svi su oni bili privedeni. Iako je to bio jako opasan potez za mene, jako opasan korak, jer sam sama ugrožavala svoj život. Nisam znala da li će neko da me napadni, kaže šta si ti mešaš u moj život, šta ja radim sa svojom ženom. Mogli su da me pretuku i mene. Je li to imalo nekakav rezultat? Naravno da je imalo. Ja sam se plašila od njih, ali plašili su se i oni od mene. To je bio jedan veliki rezultat. Ispričala si nam kakve stravične posljedice boravak u tom kampu imao na tvoje sunarodnike, na decu, a kakve posljedice imao na tebe? Ja, kao najmlađi član u svom timu, bilo nas je 6 ili 7, pošto sam ja bila najmlađa, a ja sam nekim čudom sakupila najveći nivo olova što se tiče našeg tima. Svi smo bili testirani i moj nivo olova u krvi je bio čak 18 mikrograma po decilitru krvi. Koliko je to puta više od dozvoljenog? Dozvoljeno je 0. 0 je normalan nivo. Bilo je dece u kampu koji su imali čak 65 mikrograma. Jer su oni tamo boravili. Dugo su boravili. Jer je tu bilo zagađeno zemljište, voda, vazduh, sve. Šta se dešava? Naš tim, naša organizacija nemačka, Udruženje za ugrožene ljude, odvozi u Nemačkoj na lečenje.
ali ja zaista nisam sigurna da li smo stvarno izlečene. Da li imaš nekakve danas simptome? Da li imaš nešto što ukazuje da je tvoje zdravlje oštećeno? Ukazuje mnogo toga, jer olovo se teško iščišćuje iz organizma. I kad je dugo u organizmu, onda se to olovo taloži u kostima i ostaje u organizmu. Ja imam 2 dece sa posebnim potrebama i ne želim da verujem da je to posljedica olova, ali ja zaista ne znam šta bi drugo moglo da bude. Najteže mi je u životu palo kada sam kasno saznala da moje dete ima autizam i da se bori sa nečim u sebi, a ja ne mogu da mu pomognem. Još mi je teže bilo kad mi se rodilo drugo dete sa položajnim deformitetom stopala i sa usporenim rastom i razvojem. Ja sam onda shvatila da sam ja sama sa 2 dece i suprugom invalidom na svetu. Autizam i disleksija, koji prave izvesne probleme u praćenju gradiva i komunikaciji sa ostalom decom, traže posebno razumevanje okoline i nastavnog osoblja. Ovaj hendikep, međutim, ni najmanje ne sprečava Argentininu decu da perfektno govore engleski jezik, koji su, kako nam je rečeno, naučili nešto od majke, a najviše sa YouTube-a. I'm drawing a tank with some machine guns here. Machine puške. It looks like a guy controlling a machine gun. Because there's no deaths. But there is deaths by corona. People get killed. Deca su joj, kaže Argentina, najveći motiv da istraje. U međuvremenu je stvorila i nevladinu organizaciju koja se bavila pružanjem podrške licima, najviše deci sa invaliditetom i posebnim potrebama. Moj cilj je da svoju decu stavim na pravi put. I moj cilj je da nastavim ovu svoju organizaciju kako bih i drugu decu sa posebnim potrebama stavila na pravi put. Jer nam mnogo znači podrška roditelja deci sa posebnim potrebama i mnogo nam znači to što smo mi pre ove pandemije imali kreativne radionice i dobra druženja. To ne samo da je značilo roditeljima, više je značilo deci. Moj cilj je da nastavim dalje da se borim za svoju decu i za drugu decu sa smetnjama u razvoju. Nama treba podrška, nama treba pomoć da našu decu edukujemo što bolje moguće i da ih stavimo na pravi put. Od koga očekujete pomoć? Pomoć se naravno očekuje od zajednice, od države, od institucija. Argentina i suprug Milan žive od skromne invalidske penzije u kući u kojoj je donedavno prokišnjavao krov, do te mere da je i ono malo stečenoga propalo. Ipak, Gidžićevi ne prestaju da se bore, i to ne samo za sebe, nego i za drugu decu i roditelje koji imaju nevolju sličnu njihovoj.